nalango sa mea lavoto, autura ni tailebu, ngoma, awai tu ngai malake raki. Ando tali tawali untuk warong na radio Fijuan nanto bibi. Ya wasare motivu ya mai saru lotoka ando tali takana warong na radio Fijuan. Bula na dango peni waktu tiga batulu lomba ando tali takana warong na radio Fijuan nanto bibi. Na radio Fijuan nanto bibi tinabonga ni BNN. Ni sambulu binaka. Se ko ongo na pakaleleka ni nonde tukutuku na mbongi ende ndai. Siang ni dua bata na lilu ni mate ni tu borenge mbani marama. Ena beka erto borita kana leo ni toni bei sanga ni tukutu boi labu ni mate ni tu ni ambaki ongo ke na ambaki meongo. E bagarota ki me baka ni bagarotiko na bei ndingi. Borita ko mbani marama ni tukutu boi labu kede ni mate ni tu e bagarota ki erando na numikina na leo ni bonua. Oni sabaka ungeti na leo ni bonua. Moni na rede binaka ni tukutu boi labu bagarota ki. Ena kia na tubaka ataki na mbula ni beisinga ni leo ni bonua. Kena no muni ndingi po matua ena be ndingi kataraba. Kuria na nonde lilu ni mate ni tu ni na tu tale na be ndingi meongo kena lewe ni nona songo baka politiki. Wareta ko asir ronro na shadow minister ena buku ni bika boi labo ni tubutu boi labo ni mate ni tu e okati baka marau ni singin sudu veira na leo ni bonua. Tarong talang ronro na kia na sa tumbu tinganan di nau ni mate ni tu ka kuria ni siangan nianga na tumbu ni sau barotaki veir na tamatakataka. Aba tarong talang ronro na bebe sau e waeduri e na bei tambana ni ministry mai ni tubu ni mate ni tu. Kuria ronro ni nandua tenisar na beka na reida na lini bonua ke baka na beli utaki na songo ba politiki na sodalpa e na nonda bonua. E na tomani tu ni mataka na ndambi ni palimendi. Esa não dá tu é na rua São Abulcabana e Aua, na Bay Health Centers e na Bay CBT, ka mena para rutaka na Bengarabi, veir na Leone Bonua. Koreta Rosi Akbar na Ministra Nimbula, nira na pakatakataki, e sotal na buniwa ikena nasi, ka na bebu kesar pa lebu. Tukono Akbar kina palimendi ni kuwa, ni sambiu toka e pa na $1 million, mena babinata kikina na bebal Nimbula, ke na Health Centers. Dingoma na ministry e tolu na rau rua sambuan $2.2 million e na tuba baka ilabo. Kina gitu, sana laki beso sumitaki na halfback ni timi ni naita siri be siru pepeli bulerika e na kia na bakarutaki na sota kei Samoa e na bakaroyongo. Amma bo bulerika e na sota kei Tonga e na madao saoti e na numi mana bakadora talenga e bida na beisau o John McKee na andau ni babulidi ni timi. Dina ni sama i banditaka na nonda mata timi na nona indamedambe e na sotsota ni World Cup e na nganreba menaganga katau ke natale na bilo lebu ni Pacific Nations Cup e na mua ni madhaongo. Mai dhabe kiri na bagaleleka ni nonda tukutuku na kena ikuri e raunio na sema na steseni na Radio Fiji 1 ke Nambula FM. Ni wakadhingu vinaka. Koromur lebu do ale kira stesen Nambula FM do ale kialanga na yawa na isala bilao Bula FM namba 2 na serre na rango pinesi wabo ngano ni bukete lebu do tal takawali na waronga Nambula FM go singa toka Bula FM namba 2 na serre Bula FM namba 2 na serre